Kini gidi-gidi dashin meglaya ibteng subhai pi baro sya ketuk kubor minta kejamiat. Shaban paj ki kubor bebnyai petsuai kemat pekongsan. Ongga Presiden Keri ke Drupadi Murmu ba kajing penek pensak ke degajing don kam om tang bansuya perta. Ai jubab ke sorkar Jylliew lor kajing hiar ke dan ke PGI. Kedau ye kajing balarim bat ong urakam bala penthema ya palat 8,000 sans patli skul. Ong Menteri Ketana Puli Putih urakam sangma ban pelat ya ke baibam haki benta prepare nak benta ki samla puli ki bahab po ke SD category. Tak ka Shillong Municipal Board ya baru kinong di madan ban penkeriak no ya ki syaki jakab lapen kreaswa ke atwar terik na itu. Ki kubor ki babnia. Ka Presiden Keri ke Drupadi Murmu ke banjur halor ke jingdon kam kerki ban penek pensa ke baidai ke jing kela ke suin beneng da ke bapen bena ba kam dai syuk tang ke jing pertah dai ka dai ke jingdon kam. Haba ai jing keren ke National Students Convocation 8,000 jong ke Institute of Cost Accountants of India. Kelakin tu ke kena pulih ban pendon kam ki sap jong ki ha ke banwan rai ke lawai ke bapernai. Ke Presiden kelaya ro ia ke kamram bekongsan jong ke Institute of Cost Accountants of India ha ke ban pen klancu syuk ia ke yok ke kot ha keri bat kelapen pauru ia ke jekit kliat jong ki nong ken nong dia. Ki belanang ki syprang ban pelong ia ke jeng roi ke badan akor bat ke bane. Facing the crisis of climate change. Sustainability is no longer a slogan, it has become a necessity. That time is over when corporate organizations work solely with the profit motive. Now they have to keep the environmental cost in mind. And this is where you, with your skills, can bring about a great change in the future of the planet. Ka sorkar Jylliew kala banjur halor ka kerdan bahat tebian jong ka Jylliew husnam 8,000 apply apasau ha ka performance grading index ha ka baydai ba ka puli jong ki kena ka bapensyong nong rim ya ka ha ki postnam na ka jing bamshim kia jong ki bor sencha brim. Menteri Ketana Puli Putih urakam esang mau lakan tho ba ka jing lum jing ken ka bamenta ka pen i ka jing ta ka bala lum lang jong ka laipo haduk sau postnam ka jing bambiang ka rukom bay tengkah ka Ketana Puli Putih. Urakam sang mau lapan pauru bapalat 8,000 sanspa teli ki skul. Ladap ban maramot biang hapo ke jengen lam kini ke sorkar ke pemerintah. Baulak kedau bagi jat skul beper bun sien ki asam ya kajuk ke jaka puli. Kabala ban long bala batai bakla ha ke jeng bishar binia da ke PGI. Ulapan pau ke jeng sus kem bagi jeng penkala badang shen kin sapau ha ki jeng ken jeng dia hadian habut. Efforts to reform, to streamline the education system, to build the infrastructure, right? Completely left abandoned. In the last 2-3 years, more than 2,700 schools has been renovated, and more than 700 to 800 schools has been newly constructed. For the 6 different Jylliew schools in St. Campus, this has become 22-23%. Therefore, this figure is being reflected like this also. But, however, we are going to streamline all this under the dynamic leadership of the Chief Minister. We are doing all reform. Our Chief Minister and the governance, we are all committed to bring the reform, and we are initiated, and you will see the result tomorrow at the after. Menteri Ketana Puli Putih urakam esang mau lapan benaba ka sorkar Jylliew ka ai ka baibam nak beta ki samla puli schedule tribe haki jing si beper kat kum ka jing don pisa nak katanan ulak kedau ba om kum ki rukom ba menshwa ban ai pisa tang sisin hendai ke rukom trekam ka pemerintah ka pentikna ka jing penbiang ka bakam yar bat ka bakam paka. Urakam ulapen pau ru banalor ka scheme post matric scholarship bala kershan da ka sorkar pedeng shen ke Jylliew ka sedang no ke Chief Minister scholarship ban kershan shu ki samla puli ki bakwa ban puli ki jing puli ki bakam sejrong. Whenever we receive the installments released from the ministry, we used to give full amount to certain beneficiary. Suppose if it is 60,000, we used to give whatever we receive from the ministry, we used to give full amount to the first 20,000.
The rest 40,000 had to wait for another installment. And in addition to that, another 6,000 per beneficiary from the state, from the CM sponsor, scholarship for all the students across the state. Ka jingyakin art hapedeng ka Iran bat ke Israel kala nangjur ha ka babaro artli kiri kidang peteng banit her markel yang kinamding. Unong yalam bahakli do jong ke Iran u Ayatollah Ali Khamenei ulapan bena ba ka jing penhiar keput persya ke Israel kanang yai peteng. Hading ke jing tokit jong ki jing dog kiti jong ke US ban her ki jakashna nuklear jong ke Iran. Ha ka jing tho ha ka rensan social media u Khamenei ulama ha ba ke Israel kala le e ke jing bakla ka bakrau. Ki hek sarkar jong ke Iran kila benrap baki sipai jong ki dang pisar beniak menta ya kapor bat ke ban penkrek susu ki jing syak thombor ya ke US. Arsin ki jing ja syak tu skor ya ki kena kentai kelaja maulai nong kuar bat maulai nong lom ka khat pra bat art potrik ubnai Jylliew kini ki jinglek kam sniu kila pengop ki kena kentai ki jaka kerpang bantu ki skor bakideng ha ka bah ka wei ka na kini ki jingja kini ki nong lek kam sniu kila pendon kam da ki tiar ki benem lingba ka CCTV footage la yo i ya laingut ki beriu ki besubat don kiti ha kini ka kam beman ki bekentup ya arngut ki senrang bat ka wei ka kentai ki biya nga ka te ka jaka Daga berpentrai kami kisaki sebut ki pulit ke maulai kila kemia ketika kentai ke sengiu blei. Hadian lara ano ya ka sya jalu para ben pentikna ya ke jaka ba kala lit bendia kini ki sok skor. La ujor ijahar halor kini ke jingja ba ke jing tokit kana ya chakmat. Ka Bharatiya Janata Party has Southwest Garo Hills kala play ko office district bethamai jong ka ampati ba kala penlong ya ke jing pen inam kum shibenta jong ka jing rakhe Viksit Bharat ka amrit kal habaro ko wei keri ka bakan mau burom ya ki khat wei snem jong ka jing long nong yalam jong menteri rang padu keri Narendra Modi la yalam ya kini kesengi bekerpang du presiden ke BJP ke Meghalaya u Rikmanji Momen ringkat du presiden ke district u Bhupender Hajong ba du vice president ke Jylliew u Anil Hajong Kejing pen i kala pen pau ki skim bakongsan jong kesor kar pedeng ba kejing temu bantai kejing tai ban pensuk ya kejing keru ha maulai ke sing samla maulai penlun kala khot ya katnat public health engineering ban snai o pipe bekerpang na mau plang sha maulai mauro khnang banele persya kejing keru ka badang yat mentah ketiga than ha kejing kendu bu chief engineer ke PHE u president ke SSMP u ba Samuel Biam u lapen pau bebun ki than maulai ki yo tang RCN ha kashite yo ke bon ra kejing ke bakrau Ula banjur ba kejing wan ra laki jong ki pipe ban pentikna kejing penpoi ka ba man kapor bat ka ba biang ka ba penduna kejing shania hakru komisam ka ba minta Kadau ba kelong ba ke stong mulai jong ngi thui phi kani ka habidi ba ka house connection nei ka mulai ka yo tang arsian sitio kad ba ki wi kisnong ki bri sabar kisnong mulai ki yo bro sitio luntar bas tab bat mien te henry kad ba pipeline uding ju kad ba ya ka pipeline ke bri sepok mulai ki penduna sepok mulai ki penbuan segi wi kisnong ngim tab halor kono kono rem ka i kada ba pelong ki bakin penduna kom ni ba belingin haman pesngoi kani ma ka di jong kap jong pai ba la ki wi kisnong ki belong sabar kisnong mulai ki yo moi pi kemo ladap pensai men ne ki yo poho belingi ngim yo ka jingja ka basusi kelaja ha mau klam long peneng west Khasi Hills ka sengi ublei ha ka ba wei rang ba ubelasan pusau snem ke erta la syok penyap ya lau jong bahayeng ubelasan pukendai snem ke erta hadir ka jingya ken at syok kau yang kat kum ka jing thu ki pulit ka te jingja kelaja ka por sanduna khatsan menit janmit hajan ka yin sa jong uteu briu bela syak penyap ha ka jaka ka bu ri jingri uteu nong syak keno belatip kerteng kum upranding nong khar Ula thombo dakawat yo bahayeng jong usil bilias karbani hakapor ka jing yakin at ka bajur hapading jongki ka crime scene unit na shlong kala pelong ya ka jing tokit halor ka tege jingja badute ubriu basubat dong kiti mentau dang don ka kiti joki pulit bat kamu kot duma kadang ya chakmat ha thana tu kata nama pa kadang don ka jing yam briu atau kapor mo am shimla yo kan kali pnya te siong baka ka don ke jing ya di
jadi buah hak tu kerja pada kat kum kerja tu jom diberi kalau bah dia don remote hak kerja nomor bagi way pai satu way dia khanai ke melap yo ire ka kam kepala jia tangga tai dapat kepala maki ki yo i kalau bah kerja Islam ke you hak bet pada nak kalian jong way naki nong ap si lang hanta te ulah kini no ka wat pada ulah berum saya jengai ka wat Ka Shillong Municipal Board kelap tha ya baru kinong demadan ban pinbiang ki kot kislah ki bapura shwa ban pin kenria kish ki jaka bala pin kre kamat sedang naduk ka arpu artrik unai tu kini ke hukum kawan hadirin ke rukom pin shisha bala pin ya po ke Meglaya Street Vendors Scheme arhajar arpulai rengkat ke jembut renti ke National Street Vendors Act of 2014 Kajing elang balai alam da kasong knor jong ke Town Vending Committee bat CEO ke SMB upike boro lapan long ne kesngi lembat ki dekot jong ke Meglaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association ki he officer kelakan tat pan tu bnia ki jeng keren ha kate kajing elang Kidon hadu shi hajar news pak khat langut kinong India ke belasya pen kinria suk na Iran bat Israel hapo ke operation Sindu lapin tikna ketenat Kambari Menteri Kambari jong ke sarkar Jylliew Pabitra Margarita ula pediang buromi ki arspa prapusan ngut ki brio ki belawan poi New Delhi na Mashhad Iran hal kami sengisat jan Margarita ulapan penaba ar nilai teli kiling sun pen kenria ki brio la por ki sngi penwan bat lapen tikna ba ketenat kadang yai kendu bet bat kinong snong ke ri India baro artli kiri ki belah syakta kini kejengya kenaan Mentang ini pek kejeng long jengman ke sibeneng hatura Kajing kriat kalong 8 degree Celsius, kajing kalong 8 degree Celsius, kajing sengam kau hau kalong nyo pesan nak kasispa. Haba pai pat chalong ba Shillong, kajing kriat kalong 4.1 degree Celsius, kajing shit pat kalong 8.1 degree Celsius, kajing sengam kau hau kalong nyo pesan nak kasispa, kajing hap slap kalong 4 millimeter. Kat bahajowai. Kajing kriat kalong 4 degree Celsius, kajing shit kalong 8 degree Celsius, kajing sengam kau hau kalong nyo pun rio nak kasispa, kajing hap slap kalong 4 millimeter. Kalak pendon kajing hap slap ka bang malam-malam, kajing tit pertat hatura Shillong bajowai, para ki babun ki jaka. Shaban pois bukut jang thup kubor, ibe biang sisi ni akimat pekongsan. Ong ke Presiden Keri ke Drupadi Murmu ba kajing penek pensa kade kajing don kam om tang banjir perta. Ai jubab ke sarkar Jylliew halor ke jing hiar kerdan ha ke PGI kedau ya kajing belarim bat ong rakam bala pentemaya palat ar hajar sanspa atli ki skul. Ong Menteri Ketna Puli Putih rakam sangma ban pelat ya kebai bam haki benta prepare nak benta kisam la puli bahap pokok ke ST category. Bat tak ke Shillong Municipal Board ya barok kinong di madan ban pen kenria no ikish ki jakab la pen kre haswa ka arpu artrik unai tu. Ti parlo ka tu na pois bukut jang thup kpor jing meta ka janmit. Hadu min sham biang bat pila shai kasni kuplei pi parok.